Kajing terang bat jing angnur kino hikai barengkat principal jong kasara Academy Higher Secondary School sa one step ding do ban kentiu ya ki kena ki bakule ha kanika school tang ha kajing nang kajing start ha ka buram ka akor katib bri watib lay hnrei ya ki sap ki phong ha ki benta ba pher ki bagi kena ki don kham tam e ha kaliang kajing la kai sport. Bat haka pratarik ujumang araja arpusan kasara Academy Higher Secondary School kelapelong ya ka 7SI Inter School Football Tournament araja arpusan Hamadan School Sora Academy. Bat kiladon ka santli ki teams na ki school baper ki bahap haka Sora Civil Solution kilawan ban shimenta haka ni ka tournament. Lapli ya ka ni ka football tournament da ukongsan ba Tito Starwell Khan ibalong UMDC jong ka Sora constituency. Balapan pu pun piang syu ya kani ka program da ki jingshat ba prepare na ki kena school jong ka school Sora Academy Higher Secondary School Sora. Kumsi benta ban pensingai ban ai mensiem bat ban pensul syu ya ki kena ki badon ha kasap gila kai football bat kumjuru ban pensingai bat ai mensiem ya ki noi kai barengkat yau principal hakaba USDO jong kasora civil subdivision sar Mark Andrew Shalam rengkat ba officer in charge jong kasora police station sa Anthony Kongset kumjuru ya USI as keempat ibadai Deputy Inspector of School jong ka Sora rengkat kajing lelang iba lakini shooting ibadai ukur jong ka District East Kasihil bat kumjuru laidon lang rangba snong jong ka snong marai ka fon Sora ba Ethelbert Sawen bat kiwei ki rangba ki bla shot sobha ha kani ka football tournament araja arpusan bat ha kani ka sni shua pan pli ya kani ka football tournament kladon ka jingelang ka belingkot balayo ya ki jingkran na kinong kran ba pher ki bakentuk na SDO jong ka Sora Civil Solution kumjuru na officer in charge jong ka Sora ba kumjuru na Deputy Inspector of School Sora balayo ru ya ki jingkran na ukut jong ka District East Kasihil. At the very outset, I would like to really appreciate the institution for organizing this inter-school football tournament. I think when you talk about football, it's the beautiful game, and in this game it teaches you teamwork, and this teamwork will go a long way in helping you in life to achieve your goals and your dreams. If you look at today's society, which is plagued by the problems of addiction, in particular drug addiction, the only way to stay away from any sort of addiction is sports and games. Aku juga poru kalau kajing seorang jaga school kata jaga Sora Academy nak boleh panggila untuk pelong jaga nak football kapag kentup ia poru ke school kibaha pakai Sora Civil Subdivision dia kena kalah kebuksiar di Simenta baka dia ke sien benkong kani kejing pelong ia kena ke tournament hajung por na ikut ke pang ia iba Tito Starwell pada MDC jaga Sora di kini bodoh kebadan dia kani kemadan ke pang i bende kani kaya tenang kadai ka tindak senyang i nak por bat dia lembah kejing nak pentah ke jui ke bang ilalak peloi ini ke tournament mentah kasih kumpong bol ada fibu yang mau pada mau lenai ada penenkam itu mau lenai kubirangkat kedua baru mau dia juga poru katakan ni kemudian nyim penenkam buat kamu jemput ke jing yo kan kemudian kemudian buat itu saya kejing rap jumpi kejing nak senyang ya kan kemudian bat haju ke poru nak kerpat juri fimo Matitas iran kampun KKN nam tangan kemudian kapten PE kena kementah bang diru keran kami ka protecting wall supporting wall nomor lada ka nanti sekolah ada jauh slap jur kena kendo kelapan tuan
Yang kedua iki bukan nak senyang biang nam ta kanika fencing kanika ndau nang makanam tu citi sipo madam. Bat kerpang la yo ru ya ki jingkren na ukongsan ba ti tos tabal khan ibala ai ke jingero ya principal rengkat ba ki noi kai ki blala ban pelong ya kane ka football tournament. Bat chu na kaliang ke jong i ila pen pau ba ilong i bakloi ban ya tendrong lem ya ka khia ka shon jong kani ka school kat bakot la ka bol kumba ila ju ai ka ti ka mon tiga diang ha ki por baro. Bat chu na kaliang jong i ila pen pau ba shen sa pelong no ya ka inter school football tournament ya ka ba in sakershan ya ka ni ka tournament dala dehi hakaban sastang no shen hasora kum ka jing plila plilenti na ka banta ki khna ban sei ya ka sap jong ki khna ki bahab hasora hakaliang ki jing la ka football. Kendiat hakane ka por kumba ka NEP 2020 kidon ki guidelines habaro ki school kidon ki guidelines ki ba ki school ki day bandon kum ka playground kum kane ka playground knang ba ki kna school kim day ban cukut tang kamera kelas handai ki day bandon ka banta ya ki ba kindon ban yele ki physical exercise ki pengiong kadai ke cibenta na kadai ke jong ka school te nga ai kublai kerpang ya i principal jong kene school bersim ya kene ke senjam ban penlong ya kene ke inter school football tournament ha kene ki benta jong ke sora ngingit skamba kadai kajing yu I jengai jong kisa. One word of warning that I would like to give all of you footballers. It's never about winning or losing. It's about the spirit of competition. A wise man once said that sports does not only build character, it shows character. It's important to win, but it's more important to learn how to lose, because the lessons that you learn on the football field or any sporting field are the same lessons that you will learn in life. Not every shot that you take will be a goal. Not everything that you try will be successful. But the most important lesson that we learn is no matter how many times we have to try, we will always try until we finally succeed. That's the main lesson that each and every one of us should learn from sports. Tournament ila ikaban ngirap ban kersan EP ikaban la ikaban ya kam shakamat mo ban yo ban sajid saki niki club ki pair ban ang sokmene bangadon halajong ban ngaleng daga jing yadon banta ban I principal hang ni bat leng ba jong ingin persang ikaban yo ban leng ba kan ke tournament mo kin ai ngi katuk ani keteng knang bang yo ikaban wan ra EP seti knang kan long jing mentoy EP kataga dikata ngi ngam ku ban ai ka jing assurance EP nang tas ko ka tournament kum ka school mo nang ni honu brai jun kan kanik super tokop ka ba hanu adil ligre international tournament dengan ni ka district jongi ka district sport office kin sapolong ya kanik district kanika super tokop honu brai banwan hakani kanik under 15 yaki national rang under 17 boys and girls nang ni ngin siyo ikaban pinsapay sikot kubor kumno bangin yo ikaban advertise no igini ki tournament de knang bang eskem malang bakani ka tournament ro kan ai ka jing rap EP kumno pa pinang na ban issue ila di na makani ka thang sora ka thang ka ba bon ki player yo mi dang ni mo
wailat kan tahu di wiu perlu ubi jonga uba ngile kailang hadu ke India mo Indian team ngile ba don rekan dengan scam ba leng ba kan ke tournament ba leng ba kan simbanta ka jong pi itu selong bagi ni super tokop dang la iban peni sabila di ba ngai scam ngakit bokir weng ya kan ke tournament kalong ngai ba job di pir kum jo kembali keren kirang ba cakaman dan sibun ki jing mentoi ka bangila ladang ngila ka ban permlin ni ladi ban ile kai ban practice jing lin ke basni ngil light ni no jing sneu jong ni perthai bang scam me pinang lai ka ban brainstorm me pinang lai ka ban penlai jingun mentang haji le kai henry kam tam e ka nyai dangkat bagi jing puli ngim de ban klai ke jing puli ban nyai dangkat bagi sport katakan yirap yangi ka ban ngkiu ka jing em jongi tang ni gentin ko ble sibun. May I call Sati W. Khan, the MDC of Sora, to say a few words and to pronounce the pledge to the players and to declare the match open. Labun bun snam hakanika subdivision kejongi ngim shumyo shu ya ka inter school sports ka bangidei banlong ka inter school sports ka bangi julong hakik snam ki banshu tidak kecing ya selok badi mentan yang bala kumno how new snam ngila ban pedlong ya kani ka inter school sports nakaliang kajongan ay ka full support namar ka de kajing angnuat bag sing trang kajonga bagi school jong kani ka than kajungi amdai bakin kiu tang hakapuli kadangli ndai gidi ban kiu ru akaliang jong ka sports Berkuaru ban mau bah kisnam ki baladap keladon ke school nakatain ke jungi ke balayo ban mikmat ban raru ya katong hangte haka subruk tokop apo deli keladon ru kapur ke ba school nakatain ke jungi gilapan mi iki players amdai tang haka football mereka kiwei pat ki items lani ki sports ki prepare jong ngani kathai dengan kermen bada kejingla kejungi ban pelong ya kanika inter school sports ngila ya kaban sei ya ki sap ki pong jong ki samla kuli jong ni jong kani kathai dengan am shimshu ya kapur namar ba kasam kamlong ngamla ban keren lengadan sibun ban keren bat ha kaju ka poru ngakwa ruban ya thu ya pi bangidon bok bangidon ya SDU jungi ibadan du ya kajing angdut ban kentir kan ngatain complete du juga civil subdivision dengila ya keren du mentan bala kumno apo new stem how benai September ngin pelong ya ke inter school football tournament how benai September bana kaliang ka sama ngan ai ka full support lani ban sponsor na ka benta kani ka tournament de kani kan long kala kalenti aga ba ki school jong kani ka tan I would like also to declare that the 7-a-side football tournament 2025 organized by the Sora Academy Higher Secondary School has been opened.